Talafalava everyone! Welcome back new members and old members! Today was the Petaia Fun Day. Stay tuned! Lima lo leo mato ono o to fitu isi tamati miki leina loifa o fasolonga na tu la yai ia o te le io mena mato talo no yai ma loto fia le fa tai te telefono mbali community mo le nei para to dia fan mai família o nga wa ka to tupu mai ai na fai fe au ele ai se fe alo fani pe ale fai le ano to
to a maua whea whani ina ua whai me mea saa. Ia a tātou lava o tangata vai vai tātou tau ma whai na vai tau whai me mea saa o ma le mea lei. Ia le tiu tele nā o mātua ia o tau le whanau a mātou whioti nā le o tai au o na wha wau lea tau tau mo ia le ainga lea o le taifo lea ia I whai le au o tau wa ainga o le ainga whai le au wa o tangata na tukunga o whai le au e iei ke tala I ainga le nei na osi whea ngainga ma le nu o whai asi le urua I whai le au I whai asi o Petaia ma vine I le whanua le lai tua I leite ato o I Samoa e moa o aso whanga e lo tua fine dena na iei laso le lotu e moa I aso whanga mai ni na uma loa Petaia ma vine pa so atu loa ma lo great grandfather o Petaia I a feta uma la ua so atu ma fale to esi o le whea ngainga na osi ma whale asi na o Petaia e whasolo I Petaia ua le kumala na whea ngainga ia o tātou loto whaketai lea o tātou o suri Petaia ma vine lai tanu e whale asi a to ui nai ruma whalesa nai tū mai ai I le bate nisi nai tū mai ai le maa Petaia va e lua ai na oti lo great grandfather au mai le tātou a inga I mata I ai tanu au ana tangata lai tanu I mata I tātou a inga I mata I na Petaia ia feta ia malona whalitua o tina sa mo I fe au fo tātou whaai nui Now we're going home from the fun day. It was heaps of fun, cool games, and heaps of food.